recite nam nešto o sebi. Pa, zovem se Boško. Vlasnik i voditelj Boškove kuće strave već 17 godina. Od uvijek ste u kući strave držali prava čudovišta? Ne, u stara vremena to su bili botovi s gumenim maskama. Onda animatronika jer su klinci stalno igrali neku strašnu videoigricu. A sad imamo čudovišta. Zašto prava čudovišta? Pa, to pitajte doktora Terora. On ima drugu kuću strave u našem okrugu i on je prvi nabavio prava čudovišta. Nakon toga ja nisam imao izbora. Znate kako se kaže, najjači i opstaju. Odluka da nabavim prava čudovišta sinula mi je kad sam saznao prolazu koji vodi u druge dimenzije. Prikupio sam najstrašnije čudovišta koje sam mogao naći i tako sam dobio ocjenu ledi krv u žilama svake iduće godine. Izgleda da Boško ide vašim korecima. Boško uvijek daje sve od sebe. Ne mogu svi uspjeti u ovom biznisu. Ono što je strašno, ove godine iduće je smijurija. Što će ovo? Okej, slušajte sad. Još jedan dan bijednog zastrašivanja. Ovi glupi sastanci, sve što radimo je grozno. Smiješko je sjajan, bla 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 bla. Dosta mi je svega. Ja mislim da je Smiješko samo neshvaćen. Molim, on je lud. I zbog njega mi izgledamo loše. Pa oprostite na brizi. Opet ista priča. Pogledajte ovo smeće. Bu! 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 Što je to bilo, Grim? Nije dignuo pogled s mobitela. A, sorry, šefe, dajem sve od sebe. Biće bolje sljedeći put. Malo sutra. Koprcaš se kao riba izvan vode. Kad smo kod ribe, akva utvaro, kad ćeš očistiti svoj akvarij? Smrad čini sve strašnijim. Ne razumijem zašto Boška toliko smeta moj prirodni miris. Ja sebi fantastično mirišem. Smrdljivi akvarij nije strašan, očisti ga. Ne živiš u sluzovoj cisterni. Danas, akva smrade! Pokazat ću ti ja čisti akvarij. Ova cijela kuća je katastrofa. Ne plašite nikoga. No daj, pa dajemo sve od sebe. Možemo cijele noći prolaziti po vašim greškama, ali kako sam ovdje strašan samo ja prije prve šalice kave... Itko? Poštedit ću vas i sebe pa ćemo gledati Smješkove najbolje trenutke. Pomalo strašne, čudovišne priče. Dok povoljno, dođite po svoju porciju, kupite sok i slatkiše ovdje. Ajde, gospođo, izgledate kao da trebate osvježenje.